Agitongoria mihang'o ino president augite thirikari yake ni irerutaniria kuura andu ethi njeki niguo mote kwiyandika mawira na nikio mwaka uyu thirikari itanyite kuruguria mubango ungi wa guteithiriria andu ethi aria matarikirie githomo niguo mahote kuamukira marua ma kuruta wira. Tunatafuta vijana 90,000 of them, wale ambao wamemaliza form 4 ama hata standard 8 ama standard 7 ama form 2, hawana certificate yoyote, hawajaenda course mahali popote. Sisi tunataka tuwasaidie hawa, tuwasaidie waende wafanye hiyo course wanataka, na tuwalipie na tuhakikisha kwamba wamepita, na hiyo itakuwa ni program ya miezi 6. President Oho ni athiete na mbere kwihurira ndebe akiuga ihinda-ini ria miaka 3 ya wathani wake ni ahotete gukinyaniria tabarĩra cia kuguna a Kenya ta kugacirithia ruhonge rwa githomo. Tumelainisha ile CBC ilikuwa inasumbua wananchi, wazazi pamoja na stakeholders wengine wakiwemo wanafunzi. Tumeilainisha vizuri. Transition ya primary school to junior school tumeifanya na taratibu tumeweka sawa sawa. Transition ya kutoka junior school mpaka secondary school tunakamilisha this month. Kurigana na president atongoria aingĩ na makiria mũng'ethanĩro makoretwo magĩkĩra harĩ gũtambia ũteti wa kambeni cia gĩthurano twerekeire, ũndũ ũrĩa nyũrũrĩtie akiuga nĩ kũrĩ ihinda rĩa ũteti o hamwe na ihinda rĩa kũrutĩra a Kenya wĩra. Siasa imechukua nafasi kubwa. Wanasiasa na viongozi ni maneno tu ya kupiga kura, maneno ya kupiga kura, lakini kupiga kura ni siku moja. Lakini maisha ni kila siku. Biashara ni kila siku. Kilimo ni kila siku. Na ndio sababu hiyo tusichanganye maneno ya siku moja na maneno ya maisha ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Kuna watu wengine wanasema ati hii pesa sio pesa mingi, ni pesa kidogo. Mwenye anasema hivyo ajui shida ya wananchi mashinani. Na wenye wanasema hivyo wengi wao wamekuwa viongozi wakuu serikalini na hakuna program hata moja wamesaidia ya kuletea vijana wa Kenya pesa. Maya mahanikite rĩrĩa andũ ethĩ makiria maigana rĩmwe a kaunti ya Turkana meyumĩrĩtie gũtetia tabarĩra ĩno ya Nyota, makiuga ona thengia wao kwĩrĩrwo nĩ makwamũkĩra mbeca ici kiumia kĩhĩtũku rĩrĩa president arugũririe tabarĩra ĩno mwena wa Eldoret, gũkinyĩria rĩu gũtirĩ kĩndũ mamũkĩrĩte thimũ-inĩ ciao. Tuko wengi, kuna wengine wa Loima, kuna wengine wa Lokori, kuna wengine Turkana South, wengine wa Lexon. Wengi vijana wajapata, ni kama hata zaidi ya 100. Nikipiga hesabu juu wale niko nayo hapa kwa karatasi ni zaidi ya 50. Irifotera Inooro TV, Jitagwo Kids Muthoni.